Alright, reka nongera ikaze abakunzi ba Tuza TV mwese mudukurikira muri hirya no hino ku isi. Nitwa MC Johnny Brian, tugiye kubana kuri Skol Stadium, ikipe ya Sport ikorera imyitozo. Ni imyitozo ibanziriza ya nyuma, imyitozo yitegura kwakira ikipe cyangwa se gusura ikipe ya Bugesera mu karere ka Bugesera hariya i Nyamata. Ni umukino uzaba kuri wa gatandatu, ni umukino ufite byinshi usobanuye dore ko mu gihe shampiyona ibura iminsi 3 cyangwa se ijuru 3 kugira ngo irangire tumenye niba ikipe ya Sport itwara igikombe cya shampiyona cyangwa APR ikiyambura ikakikura mu biganza. Nubana natwe uragenda usobanukirwa ibyisumbuyeho. Nitwa MC Johnny Brian, ngwino bane natwe muri imyitozo ubundi tumenye ngo ikipe irimo iritegura gute mu gihe na Bugesera amakuru ayivugwa mu ari menshi cyane. Byose ngwino tubane kandi ntucikwe 5 kwa 5, kora subscribe, share kana comment, ubundi byose tubibanemo gatanu ku kandi. Nibyo koko ku kirere cyiza cy'ubururu n'umweru, mu kirere cyuje amahoro n'umunezero, abakunzi ba Rayon Sport bose biteguye kumva no kumenya uko ikipe yabo yitegura ikipe ya Bugesera. Ndani namaze kugera kuri stade aho ikipe ya Sport igiye gukina cyangwa se gukora imyitozo yitegura gukina n'ikipe ya Bugesera FC kuri wa gatandatu. Ariko abakunzi b'umupira w'amaguru mwese nzi neza ko amaso y'umutima n'ay'umubiri yose ari mu karere ka Bugesera aho ikipe ya Rayon Sport iri bumanuke muri iyi weekend. Nubara natwe ugakora subscribe, ugakora like na comment, byose biraza gutuma urushaho kugenda usobanukirwa neza cyane uko amakuru ameze. Ni kuri Tuza TV, nitwa MC Johnny Brian. Reka mbaye ikaze cyane mu Nzove, reka mbaye ikaze cyane kuri stade ikipe ya Rayon Sport ikoreramo imyitozo. Ni hano mu karere ka Gasabo kabisa kuri Skol Stadium. Nubara natwe byose urabisobanukirwa. Nitwa MC Johnny Brian, don't miss everything. Turebe ukuntu amakuru agiye kugenda atangazwa dore ko Rayon Sport amaze gutumiza ikiganiro n'abanyamakuru. Tukaba rero turi hano mu Nzove tugiye gukurikira ngo tumenye neza ese ikipe iritegura gute, abakinnyi badahari nabahe, ese abahari ni bande, bari kuri imyitozo gute, izakinisha ubuhe buryo kugira ngo irusheho kwitegura neza. Byose biri mu kiganiro ndi bubagezeho neza cyane. Nubana natwe gatanu kandi wowe making sure ko subscribe kuri channel yacu ubundi witegure kuza kuba natwe kandi biraza kuba ari byiza cyane. Reka rero tubane tumenye ngo Rayon Sport iteguye gute Bugesera. Amakuru ko ari menshi, Bugesera imaze iminsi muri hoteli ariko si Murera, ibyo birayikanga. Kipe irusha mu cyabayo APR nota rimwe, APR amaze gutwara igikombe cy'amahoro, ariko APR iravuga iti turashaka n'icya shampiyona nyuma yo kwisezereye umutoza wayo Darikonovic. Ikipe ya Rayon Sport nayo iravuga ngo natwe dufite rwaka kandi turashaka intsinzi ndetse turashaka amanota kugira ngo tuyakure mu karere ka Bugesera. Barayo mwese aho muri ntimucikwe n'akantu gatoya. Gendi MC Johnny Brian, reka mbaye ikaze cyane, twishimire kuza kubana namwe gatanu ku kandi. Imana ibishimire cyane. Mu Rwanda no mu mahanga. Ambaye Ombalenga Fitina, Mugisha François Master ndetse na Aimable kabisa, usore bamaze kuhagera.